Deputy Speaker, Right Honorable Tayebwa, abembezi mwena, n'abantu mwena abija mbwingi amukoro ngo kuba bagambira obwire tiburuho kandi twenda kuburira umugenyi mukuru. So mbere nyine bijyo gamba bitu abo amashemerero bitu abo bwire ningira na magaruka orere mwana magaruka mukanyeta ningira ni turaganire bingi hati byasi nzagamba bice icyo kubanza nisima rihanga okureba ngo nagaruka bushenyi kandi nagaruka bushenyi umashemererwa ngahereruka kwija bushenyi mu 2017 independence yine myaka ngamushangi noshe so kureba kandi ngo nagaruka kandi umashemererwa nikisimira ruhanga kandi ikindi honorable right honorable udajuka kandi akakiwo ka constitutional commission districts izabampire bushenye kebere ubu na tina akachweka ka bushenye ko tari kumanya kaza muri LC1 kabiri ni ndonda ibitekateko byanyu kandi nyenda kubahamiza ngo ni ibitekateko byanyu biji bikaza muri constitution ya Uganda abo kuba memorandum zanyu nizo zabere yingi kukiraho umuri Uganda nambenu obu MK movement yijaha aho kwani manyo mumanzi bwanyu nibamanya ningamba gweta bushenyi by the way nibamanya mumanzi bwanyu hata ko MK movement yijaha ni kakasa yaza kwato umuriro umuyihanga ekindi nganta katungiro bwire kurisya right honorable for your accomplishments ngairika gukora niwe amakerere Teresa makerere ekenyine bizuro kimanya ninye nageza nyine byo hambire betu ngakora niwe betu ati you are now my boss ni kusarutinga on your achievements ikindi ni sima kandi ni kurisya MK movement abana aba ruya nyoni niba nshemeza namawande no mwana manyi no murengo gwaine nani akuba is useful bueno mwana abiteka teko akiriyo umuntu na teka he has useful ideas abana aba tekamanya bwenki ninyenda kutuma this one actually kanu katongana betati nashemerwa abo kuba ni ndeba ijabo nikiteganisa nosha kihoire ngo tuva ku main ngo nani na mukebo so ejo tukakidosha mukakireza congratulations hati things are now have been aligned lote nyenda kushaba right honorable ngo mwebembezi wa movement itwe ngaba historicals turime kutina abana bitu kandi bari bafiringa vachu katu kigambe kati ati nibata kukigamba abo kuba retired tegereje cyo usually ya NRM is dead usually ya NRM is dead teri tuchurira yentura mu cyambyaro mbona abana abo icyo bakunshemeza nibakora iki NRM usually eshebere kuba nekora namboni mukitereze abo abana beyi MK nyene umanya ngakora nawe nkamureba nakura kandi nakura nawe no mwana we manzi akazarwe ne manzi kandi ne manzi ebindi turibira kubigamba my relationship with him is known kandi ngamba with authority kandi ka historical kandi agama ka historical ni bani ngamba ningira mu izina ya historical zikamujuri nabandi abatari gamba so biere mu itiku batinga ninga umwana no zawo rero no tandika no mweshongora no mujuma please muterere we are handing over to the children of the NRM struggle
abokuba movement yaitu ebigendererwa bya NRM twarwanire ijo tukantushaguza emyaka 38 tuhangwire n'obutegetsi bubi no kureba ngo ensi yatunga ubutegetsi burungi noreba hati tuhandingira over aje mwana reba right reba Tayebwa no bwana muto reba ni speaker wa parliament ya Uganda is the sun in line haje cyabaho is the sun in line ukwebembera Uganda no mwana muto waza kureba parliament reba kabanda imyaka I don't have time to do gamba bi but kabeze ni mpabura advisor bakaba advisor wa nienda kuba advice kuba nani advice ati nindeba brand yanyu kurugirira ho naho muza mutaho camps nani health camps bwenu nimufamagara y'abantu so ninyenda ngo mukwate ikibara kweta one health omwanya in addition ya camp mwegesa abantu preventive health and nutrition okulya je aboko tunebyo kulya birungi kandi byiki lastly no kureba ngo twarwanisa ubo no kureba ngo program za government zaraba esaje agenda kape kanyete right honorable gwe bari munonga nimbere umwaka murongi ebusa andikane ne ndi kubasima kandi andikane ndi kusima chairman haro kubanza ntuza kukwereza amabati go kushakaletso zimbeje echa kabiri grupu ezeminyete zazano mpira egombo ishaze ryasinga ninza kuri miliyoni 3 ebyabe rya kabiri miliyoni 2 kana nabanda bazana miliyoni echa kashatu grupu zeminyete cyandika kimwampa mwajya ngo buri constituency so buri constituency ninza miliyoni 10 so ebyo nibyo mwampa ebyanu byetaga mu buyambi haro akabiri nituza kubisoti ngebyo birugeho ninja mwareba kabiri mu kishagu mwapirete ekindi ninyenda kusima abantu bakabira n'abantu ba mitoma mwe bari kutuyo mugaba sheki abo kobe washonga tutwenda abageni ngaha tikatungura district yitu twenga nitwetaga kunywanirira ababageni hone wakabando kunashikama committee ya budget hati nagamba ishomereri na ija kumakiro kandi ngenda kwa msiriza abantu nyowe kinkazaga mu ntaro neji nemwe kinabi namureba rero bangambaho ngutayebwa baturaki nyowe tihino muntu nomunkurani ubwo gwire mwiyenkane akire kanje akinyine hati narugadokoro ubwire bukurwana mbwiye kandi nabwo ndwanire cyo n'abazire banje so nimbashaba bahumure titwina utkurwanisa kandi MK tino kurwanisa muri mitoma MK yajamba gandure abariyo bamugamba hebintu tino kurwanisa muri mitoma bebembezi nimbashaba tukore kumwe twatanise tutungure district yitu tureke kutina cyecho naye nangwe kizaha record tinyine muntu wunku rwanisa omuri mitoma kandi tinyine obwo gwire kandi tinyine na energy intention tukwe na hanjiro mwenu niyenda kubasima kandi omukure muke yajara mbasime munonga hagwa rukunde y'umwamwereka mbasime munonga yajya mbashabe imwenkemyeto muzaha muramwa mutakayikiriza baraze kubateko mu ntaro zo kurwana zo kwebaganisamu muzaha muramwa go kuranga umwaka umihanga byanyu hago kuba na munonga imwe minyeto ereri hanga nimwe bararisigire mwakirira nyoko nkureba nko munyeto
hine mnyeto ndiye nindeba TV already ariza WhatsApp omnyeto ariyo nayenda kuteka ngwe nakunda Museveni kukizo mutabano kwari kumukunda aja ntona shinto no mushogoyo ndiki okutigwe mushogoyo toka ikaga na Museveni arubaju omwana uri kuryana we buri izoba iwotandike ingwe mukeruka harugaha ngwite kijya ba Museveni ashi iwo Museveni no mumanya kukizo mutabani katino mwepako so nyowe ababasigazi bataba ryo mushogoyo nanisha baba bakure bareke kwetera izina ribi haze kizibu ebireni za video yebe binte bimukuzaho bakaba recordinga bakakwe mitware 5 bakagendana bakurikodinga bakozesa ejo video neja kuretera obuzo mu biro byo misho noja kuba noshabo muri mahantu oshange ngo hiwano gushaba hariho kabanda akujya tebe binarebe nojuma abantu na ati iwo kujuma abantu ono kakora mu company so mwana murekete kwetwaramu ingu itwitwe nitukunda Museveni kukizo mutabano ko ari kumukunda abanyamitoma twino bukari ngune tukunda Museveni kukizo mutabano ko ari kumukunda then tugira ngo mutabano ajire kurwanisisha abantu abakujya cyakiro buri kumubirizo bameza bakugamba no buriyo nimba shabebe byo bakuganira mu bara ebyo abantu bakuganira baba ryakasherokwe mutaka bitekaga mamani tihine omuntu ari kurikirizishe nka MK kari kandi nimba hamiza na nitwe twena turinzire ngo umuze yabari we yatabura bebe mbirwe MK eki muze yaratabure kwaragira ngo umuguruke zahawe hayi yaja umuguruke ntubuza ngo tuguruke mitazinga ze yaja umwesimbe mitero munga mwakireba so eco naye nangu nkitereze kandi MK yagaruka yanshaba ngwe minyeto mukwatanise muze murenga umwagumani muzombye mizano nke bimwakorera izoba murebe ngo mwayerebera abazire konka above all muterwa kuzo mu program za government okukirayo program za government centers government creator yaga ngwimo ntemyeto muzore herisho murenga za gumanitswa zibakunji kuruka parish modo kwikaza kuranisa woro kwikaza amashomero murebe muzona zakoze zibakunji echamheru itokabebe bezibandoma nishaka mutwakanise abokuba ine projects itokabebe bezibandoma sikiteko akora kumwe eyo kubanza chairman boneza kutwagenda ni wo mutwara timu kuvuga na president ya Buwuliriza tukamshaba kuja mu Kitagata hospital regional referral hospital one mawanda no tumanya one Rwanda no tumanya kandi eco hati turiyo tuza kukizamo mama eca kabiri nituza kuwatanisa turebe ng'irwaro rya mitoma twarikoraho ngo turiyo nitukora aboka omuntu ogweto kakikora wenka ngo wabasa eca kasatu n'enguudo ziteze mwenu enjura yateganisa n'ebyo byingi nanyandiyo ningaruka nyina ogundi omukoro kampala ekyo nimuza kunyikiriza nkomaho konkani nzagaruka muri kabira yena sine RDC iwe RDC na mugenzi wawe Mary na RDC mweba robe mugumukozi nsimbe ba RDC amena n'abandi bone kandi nsimahonera bakamanda nahone umawanda abo kwija mukaturetere mugisha Gen Kayihura wabara mnonga bakirinje tubakametsirisa kandi kamukamusirize ingu nitwija kuhareba Robert Bukuruyani nitwija kumanaje webare mnonga webare ninjaka kakabira batayire tukore tunguka
muhamirani honare Kahiinda honare Juliet mwebare mnonga na boneza na Museveni na MK na enare muyip tugumisa mnetumuka mwebare Okay, atulaba ku Soul TV mu kiseera kino right honorable deputy speaker wa parliament amaze okubanga ayogera era nga amaze okubanga abawa obubaka obwamuwereddwa General Muhoozi wadde nga mu kiseera kino bwe twogerera ate ekire ky'enkuba kitataganyiza omukolo guno naye ng'ebisinga bimaze okubanga bikoleddwa. Saawa zino omugenyi omukulu Thomas Tayebwa ategeeza nga bwagenda okubanga asitula era mu kika ekyenyonyi namunkanga yasobodde okubanga emuleeta okuva e Kampala agenda kubanga kati mu kiseera kino ngadde naye wano nyinako ababaka ab'enjawulo nyina nyina wano honorable David Kabanda nyina wano ne honorable Michael Mawanda era bakyagenda maaso n'okubanga bakwasaganya okulaba nga omukolo guno gugwa mu butongole. Saawa zino waliwo ekifaananyi kye baleese ekya General Muhoozi kye bagenda okubanga abaweereza omugenyi omukulu Thomas Tayebwa. Saawa zino wagenda maaso n'okubanga atulaba butereevu live ku Soul TV nga tusinziira wano mu district ey'Emitoma awali emikolo gino. Ekirala ekibaddewo kwe kuba nti omukolo guno ate gubaddeko retired General Kale Kayihura eyaze era nga bulijjo abatatera okubeerawo ku mikolo egya General Muhoozi naye agambye nti ku luno tewali muntu yenna amutiisatiisa ku kyayogedde. Abavubuka bagambye nti balina okubanga bagenda maaso n'okubanga alemera ku nsonga kubanga kituufu kye baliko kyekyo kye baagala nga baabakulu we bali okulaba nti bagenda maaso n'okubanga bayambako bano abavubuka nga babawabula ku ngeri gye basobola okubanga abakyusamu obukulembeze awatali kuyiwa musaayi. Era eri embeera gy'olabawo wano. Saawa zino omugenyi omukulu agenda maaso n'okubanga akwasa ebirabo abawanguzi abeetabye mu mizannyo gibadde olunaku olwaleero ng'omubadde empaka z'obugaali omubadde omupiira ogubadde wakati wa constituencies bbiri era nga abawangudde bagenda maaso n'okubanga baweebwa ebirabo. Gwegwo omukolo gwagenda mu maaso n'okubanga olaba gwali ku Soul TV saawa zino era nga right honorable Thomas Tayebwa abagenda maaso n'okubanga bamukwasa ebirabo nga naye bwayiteekateeka okubanga asimbula okwolekera ekibuga Kampala. Eyo embeera eriwo ekire ekyenkuba kyo kyamaanyi nnyo kikyagenda maaso n'okubanga kitonya naye nga enkuba ekyagenda maaso n'okubanga etonya naye ate emikolo gyo gikyagenda maaso. Bwagenda maaso n'okubanga atulaba wano ku Soul TV. Eno embeera eriwo tusinzira wano Emitoma era nga right honorable deputy speaker wa parliament ate ye ayolekedde e Kampala zeeyo naye nga abantu bakusula wano wadde enkuba egenze maaso n'okubanga etonya abantu bagambye nti wano tebagenda kubanga bavaawo abagenda kusigala wano paka balinde ebwanga ekiro bagenda kubaawo fireworks n'emikolo emirala ekyagenda maaso wagenda maaso n'okubanga atulaba ku Soul TV. Tuli wano Mitoma we tusinzidde era nga of course bagenda kubanga bakuba ebiriribiriro. Saawa zino nyina wano honorable Michael Mawanda njagala asobola okubanga atubuulira nga tukyali butereevu live ku Soul TV. Honorable enkuba etonya naye omukolo gwabadde mulungi nnyo. Abogezi baffe bayogedde bulungi. General Kayihura yayogedde bulungi n'agamba nti abantu baleke okutya baleke okulaba abaana bato ne babatya. General Muhoozi bamwanirize bulungi bamwagale era ekiseera bwe bakituuse bamuwagire agende omukulembeze bw'eggwanga eno. Waliwo kyayogeddeko nti abavubuka balina okulemera ku nsonga mwe ng'aba MK movement ensonga eyo mugyogerako kininga kino mugigambawo ki? Ensonga eyitugamba nogira ngu ntuzaggumawo kola ngu tutakakureetinga political vacuum omuyanga eri obwire bwabwakikire NRM yarigireho kikakatabya aminyeto kugira ngu basherere omukulembeze kandi omukulembeze obiine orurede niwe General Muhoozi abantu ningendo basiime ababasagomera kusimba abanyamitomba nyenda kusimba omugenyi mukuru nyenda kusimba General Kale Kayihura Brigadier General Mujuni bahise omutukoro gwita ekitindisa gwawaje abaterekanisa bona Edgar RDC abantu mwene Soul TV mwebale munonga ekimwatukorera mukama abonjere tukineho General tuli live Soul TV just ekigambo kimwe abantu bebaze ababasa MK oye! Thomas Tayebwa oye! General Kayihura oye!
MP Mawanda oye! Bueno, Right Honorable Deputy Speaker, yenda mu nchini zinyanzura abantu aba banyita retired Brigadier Gen Muhoozi Agambye kandi kabagambire basime kuikiriza pinja aha mukolo nkogu kandi Right Honorable Deputy Speaker and yanamo nchirize ndiro statement kibiri nari ebina agambaho tukwatirine nihanga yitu kandi siku basimira na munonga aminyeto yaziwe kanyenda kubisya Nda kwiruka batatenkurike batitirishazi twekabana bakutabura so nesima minyeto kureba mu mwiza nditwe abazuwinaho nashaka kumanya yanga uri aligire kawuri kabagambara okusemere twaza bwendo yokane kagamba ndiomwe abakumanya yanga awuri aligire nkataha amahe omuyishanzu ndikurukurutingwa His Excellency General Museveni tukiyaho idamini obwirobwe amahanga lya Uganda eri rikaba rukubi obusinge bukabutaro abantu bakanu bafa abantu bakanu bakomwa abantu ebintu by'abantu bikutwarwa n'amaanyi konko bwa hati enaremu kwizire yareta obusinge obu kandi nyenda ngu nkeminyeto mukimanye ngu nkamahanga gandi omunsi zo muri Africa omu East African countries burijo batera obururu konka president yazo mu ofisi emosya nangwa na wike mweta jimara takujimaraho nimbani mureba ama radio nka of recent last year neija okubabire batira obururu president